tubahaye ikaze kuri Rwanda Vision Magazine. Dushimiye abadukurikira bose, by'umwihariko abakoze subscribe kuri Rwanda Vision Magazine, bakaba bakora share, like na comment kuri video za Rwanda Vision Magazine. Tugiye kubagezaho urutonde rw'ingoro 10 nziza z'abaperezida kuruta izindi muri Afurika. Inyubako dusanga ku mwanya wa 10 ni The State House of Kampala. Iyi nzu y'umukuru w'igihugu cya Uganda iherereye mu gace ka Entebbe, ni agace gaherereye mu birometero 40 mu majyepfo y'umurwa mukuru w'iki gihugu Kampala. Iyi nyubako kandi yegeranye n'inyubako yakiriye umwamikazi w'Ubwongereza Queen Elizabeth ubwo yitabiraga inama ya Commonwealth yari yabereye muri iki gihugu cya Uganda. Iyi nyubako yubatswe na kampani y'Abashinwa, yuzura itwaye akayabo ka miliyoni 12.2 z'amadolari y'Amerika. Aya nama igihumbi 1960. Kuva icyo gihe iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Dakar, ari nawo murwa mukuru w'igihugu cya Senegal, aho kuva icyo gihe kugeza ubu igenda ihererekanywa n'abaperezida bagenda bayobora Senegal kugeza uyu munsi. Inyubako dusanga ku mwanya wa 8 ni Presidential Place of Mauritania. Inyubako y'umukuru w'igihugu cya Mauritania ni inyubako y'ibiro by'ubutegetsi bwa guverinoma ya Mauritania. Iyi nyubako ikaba yarubatswe na kampani y'Abashinwa ndetse ikaba iherereye mu murwa mukuru w'igihugu cya Mauritania, Nouakchott. Iyi nyubako ikaba ari inyubako ifite ubusitani bwiza, ikaba kandi ari inyubako imwe mu nyubako zibereye ikirango umurwa mukuru w'igihugu cya Mauritania. Inyubako dusanga ku mwanya wa 7 ni Presidential Place of Sudan. Iyi nyubako y'umukuru w'igihugu cya Sudani iherereye ku muhanda wa Nili y'ubururu, ahegeranye n'inzu ndangamateka iri mu murwa mukuru Khartoum w'igihugu cya Sudani. Ni inyubako y'amateka, ikaba n'inyubako kandi ituwemo, ikaba n'ibiro bya perezida w'igihugu cya Sudani. Ingoro dusanga ku mwanya wa 6 ni iya Voroha Place. Iyi nyubako y'umukuru w'ikirwa cya Madagascar iherereye munsi y'umusozi. Ni imwe mu nyubako nziza mu nyubako z'abakuru b'ibihugu muri Afurika.
Iyi ngoro ya perezida yitwa Iyavuro, iherereye mu birometero 15 uvuye mu murwa mukuru w'igihugu cya Madagascar, Antananarivo. Iyi nyubako kandi ikaba ifite n'indi yunganira yitwa Ambo Itroitra Place, iherereye mu murwa mukuru w'igihugu cya Madagascar, Antananarivo. Iyi nyubako ariko yo ikaba ifatwa nk'ikirango gusa kuko atari iy'umukuru w'igihugu akoreramo cyangwa se ngo ibi biro bye. Iyi nyubako kandi ikaba yarubatswe mu mwaka w'1991. Inyubako dusanga ku mwanya wa 5 ni The Flagstaff House. Iyi nyubako iteye amabengeza, ni inyubako y'umukuru w'igihugu cya Ghana, ikaba ari inyubako y'ibiro bye, ikaba n'urugo rw'icyarimwe. Iyi nzu ikaba yarubatswe ku butegetsi bwa John Aguiyi Kufuor, wayoboye Ghana kuva mu mwaka w'2001 kugeza mu mwaka w'2009. Iyi nyubako yuzuye mu mwaka w'2009 ariko itangira gukorerwamo mu mwaka w'2013, kuko iyi nyubako iyubakwa ryayo ritavuzweho rumwe n'abaturage kubera akayabo ka miliyoni ziri hagati ya 45 na 50 z'amadolari y'Amerika yatwaye kugira ngo yuzure. Ingoro dusanga ku mwanya wa 4 ni The State House of Namibia. Ingoro ya perezida w'igihugu cya Namibia ni inyubako ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma ruzengurutse ahantu hangana na kilometero 2. Ikaba iri ku buso bwa hegitari 25 z'ubutaka. Iyi nyubako kandi ni inzu y'ubutegetsi bwo muri Namibia, ikaba ituwemo na perezida w'icyo gihugu. Ni inyubako iherereye mu gace ka Ausdrick, ni mu murwa mukuru w'igihugu cya Namibia, Windhoek. Iyi nyubako y'umukuru w'igihugu cya Namibia yubatswe na kampani yo muri Korea ya Ruguru yitwa Mensuda Overseas Project. Ni inyubako yatangiye kubakwa mu kwezi ko Ukuboza mu mwaka w'2002, yuzura mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka w'2008. Yuzuye hashize amezi 66 n'amezi angana n'imyaka 5 n'amezi 6, ndetse yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 400 z'amadolari ya Namibian dollars. Inyubako dusanga ku mwanya wa 3 ni Union Building. Iyi ni inyubako yitwa Union Building, ni icyicaro cya guverinoma ya Afurika y'Epfo, ndetse ikaba n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Iyi ngoro y'umukuru w'igihugu ifite ubusitani bunini, iherereye mu mujyi wa Pretoria, ndetse ni inzu ndangamurage w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Iyi nyubako ikaba yarubakishijwe amabuye ya sandstone, ndetse igishushanyo mbonera cyayo cyakozwe n'umugabo witwa Sir Herbert Baker agendeye ku myubakire y'Abongereza. Iyi nyubako ifite ubutambike bugera kuri metero 285, itangiye kubakwa mu mwaka w'1910. Yuzura hashize imyaka 3, ndetse yubakwa n'abakozi 1265. Iyi nzu yuzuye itwaye amapaundi agera kuri miliyoni n'ibihumbi 310 n'amafaranga 640. Aya ni amafaranga agera kuri miliyoni 155 n'ibihumbi 398 n'amafaranga 652 ashyizwe mu gaciro k'uyu munsi. Ndetse aho yubatswe haguzwe amapaundi agera ku 350, akaba ari amafaranga angana na miliyoni 41 n'ibihumbi 498 n'amafaranga 450 ashyizwe mu gaciro k'uyu munsi. Ingoro dusanga ku mwanya wa 2 ni Abaden Place. Iyi ngoro ya perezida wa Misiri ifatwa nk'ingoro ya mbere ishashagirana kuruta izindi ku isi. Ni ingoro ikikijwe n'amasaha menshi agiye atandukanye, ndetse ibikuta byayo bikaba bisizwe zahabu. Ni inyubako iherereye mu gace kitwa Qasr El Nil Street, ni mu burengerazuba bw'umujyi, ndetse ukaba n'umurwa mukuru w'igihugu cya Misiri ariwo Cairo. Iyi nyubako yatangiye kubakwa mu mwaka w'1863, itahwa mu mwaka w'1874. Igishushanyo mbonera cyayo kikaba cyarakozwe n'umwubatsi w'Umufaransa witwa Lewis. Iyi nyubako kandi yatwaye amapaundi ya Misiri agera kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 700. Aya ni amafaranga yakoreshwaga mu Misiri muri iyo myaka y'1800.
Ingoro ya mbere ihiga izindi zose z'abaperezida muri Afurika ni The Unity Place. Iyi ni inyubako ifite inkingi z'igitangaza ndetse ikaba ikikijwe n'ubusitani buhora butoshye. Iyi nyubako iherereye mu gace kitwa Etaoud, ni mu mujyi wa Yaounde, akaba ari n'umurwa mukuru w'igihugu cya Cameroon. Iyi ngoro yatangiye gukorerwamo mu mwaka w'1982 ku itariki ya 6 y'ukwezi k'Ugushyingo. Iyi nyubako kandi yubatswe na kampani yo mu Bufaransa yitwa Bouygues, ndetse bikaba bivugwa ko yatwaye akayabo ka miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika kugira ngo yuzure. Tubashimiye gukurikirana Rwanda Vision Magazine.